Халық пурнышне меллерек тывас тезе республикара пілдерішлі ішсем чилайды ваще. Кыжал аван уйгинжи сазылавра Чуваш республикинжи районзине муниципал округсине кужариш. Чувашинре Шемерлебе Красноармейский районезем муниципал округсем шутланаще. Муниципалитетсене прилештернин шитмеллегізембе үрейнезене Чуваш республикин патшалық канажын депутатезем Шемерле дырхне шитсе дишкердиш. Районзине пірлештерне муниципалитетсен ішне ыры улжынузем кертмеле. Шага вырынды шевич ыйдузыне туғышлыда цабама май баря. Ялтары хезен хысныде пірлешет территорин адалановен планеде пірре булать. Чибілдер ішли шинзен пурныш пағалық не лайықлатма, хушма булужызембе шыне проектсем худагайыш. Візембе шинзем узугурма пышланыданде. Шемірле яренжи шиндерю паркне халық пужарывебе тербе елем кертня. Кунде асфальтлы шул ере тротуар плиткине палықсыне шынерен дузалартна. Депутатсем ыты строительство объект жезембе де палаш. Тугас яренче шывгерде себе ишлеші. Пағада таза ішмелеші в кашнеге лешітмеле. Ялда квакшулым бурриде ырлық. Кунда галзасыны гасы провыйт узабадеш, гасы жукучи, вуду ба камагадем хутмалачи, русские пески. Халькуна гасы проводит узабадеш, пиделаях. Эшле жыл жүревре пуштарынны ыйдузыне депутатсем лару развитсе явреш. Шедес жыл муниципалы округсем туллывый ба ишле чердезень, поселенезень бюджетжебе инвентаризация термеле. Парымзем пулмала мар. Документсене сакунба келі жулин хадырлемеле. Куишсене маларах тузахурзан еврлықсем пульмеш. Районзембе гулазыне муниципалы округсене кужаразымен верен юритерниде вырынлы буля. Палыртрыш депутатсем. Республика Гларом Вали Елизавета Цветкова, Татьяна Молокова, Николай Скворцов.